Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngiyabingelela ngabisilo. Ngizona ngibingelela nonke umzansi wonke iSouth Africa. Ngisho nabaphesheya abakithi umhlaba wonke jikelele. Uyabingelela uprofessor. Ngoba ngibingelela nje ke ngibingelela ngenxa yenu ukuthi bengibuzile izolo ukuthi ngenze njani ngengcinga engenayo, so ama comment ayasho ukuthi yena angikwazi ukuthi ngingene ngilekelele. Ngizamile ukuthi ngixhumane noNdlovu. uNdlovu wangibekela nje ukuthi no, uselithathile vele isinyathelo sokuthi akwazi ukuthi yena amise iSong of the Year ngenxa inkinga abhekene nazo angibikele zona ukuthi ngingamcela mina last year ukuthi awithdraw ikhulunywe ngaphandle kwecourt. So ngase ngiphuma mina vele ngoba bengaziqhubeka so uthi ke nabise futhi abazange babuye kuyena baka SABC. So wasithathile isinqumo sokuthi avele aphinde afake amaphepha ngoba mina uvele nje wathi akafuni ukuthi sikhulume kakhulu into ayenzile, wathi ena nanka amaphepha 3 seconds awu vele sengihlathile ingoma ngoba lamaphepha engwaphethe awabamele ukumisa ingoma iSong of the Year. Ngokuthi ke uyachaza ke ngendlela achaze ngayo ukuthi abafuni ukuthi beze kuyena kuhlalwe phansi kukhulunyiswane. Manje nento esiyinkinga obvious abantu sevele bakhokhile bavotile abantu enangazi lezi imali zabantu zizobuyela kanjani. Still uNdlovu ukuthi ababuyi kuye bezehlise bekhulumisane naye ngoba inhloso yami mina ukuthi sakhe isizwe sibumba abantu. Imanagement ngiyicela ya SABC itshengise ukuba strong kakhulu ukuthi ikwazi ukuthi iqede lento, iqede lo msindo ngoba lo umsindo uzoba mkhulu kakhulu. And ukhozi ngiyacela namanje ngoba ngiyazi ukuthi imanagement yakhona iyangibona ukuthi bafowethu zamani ukuthi ena ukuthi nizokwethembeka nomsakazo omkhulu kabi sengithanda singilalela nje iSouth Africa yonke siyamthanda. So ake nenzeni ubulungiswa bafowethu ukuthi abantu ngoba manje selibonile phela ukuthi lo muntu kusho ukuthi kahle kahle into yakhe le naye indlela azamela ngayo ingane zakhe, kodwa manje ukhala ukuthi uvaleleka ngaphandle and manje lento le ubentshwana kuyona yakhe. Ngabe lamaphepha akazanganginike ngoba mina ungithukise ngalamaphepha wathi vele lento isiphethwe enkantolo. So namanje ke ngingaqeda inkulumo naye siphothule ngoba ngingathinta nomhlengemali mina sihlangane naye oweni ngase ngichaza ukuthi abake benze nencwadi ukuthi bekwazi ukuthi bebhalele uSABC, bekwazi futhi ukuthi ke bekwazi ukuthi betshena abantu ukuthi yena okwamanje abayame kahle kahle ukuvota ngokwami ukubona because kuzophinde kucwilwe futhi bese kulisana nalezi. Kodwa konke lokho kungaqede lonto leyo ukuthi yena uSABC uKhozi FM lozehlise libuyisane noNdlovu ukwazi ukuthi kuqhutshekwe nokuthi kube khona iSong of the Year nanokuthi ke iSong of the Year ungishayise ngovalo ukuthi ivele nomuntu noma ngamvotela abantu bakhiphe imali kodwa yena akathuli ngisho even a cent, akathuli ngisho nje indondo ke nje le noma mhlawumbe inkomishi yasesontweni. Nanokuthi ke cha bafowethu ke ingane wethu uprofessor 3 seconds ngoba yini benivumile ukuthi akakakhulume lolu daba sengiphengwa indaba, kodwa kulonyaka ke kunzima ngoba mina ngizame ngawo wonke amandla last year. Phela nje mina ngizocela ukuthi nina benisaqhubeka nokuvota, bengicela mina ukuthi kenime abanye basaqhubeka until kuze kusolveke le ndaba yokuthi babuye behlale phansi oweni no SABC belungisa indaba yabo because vele mina ngikhulumela kina ngoba silahlekelwe manje sikhiphe imali namanye ama-artist le besikade siwavotele. Ngithi bafowethu bekana amaphaphu phansi eshasana umoya sisazama ukuthi silungise, kodwa nje uNdlovu uthe nje lento le kuze izolunga abazehlise abaphathi bethu bakwa SABC nabaphathi bokhozi. Bafowethu akufuneki ukuthi siphakame, asehleleni ngezansi nixhumane bengisebenza naye ngifana manje le Song of the Year iyakhomba ukuthi inkinga lapha kuyindoda lena okuthiwa Owen. Owen ke nonke bengifisa ukuthi ningamlwisi futhi ke uOwen ngeke ngisamgqilaza kodwa into engizoyenza
ukuthi sikwazi ukuthi abaphathi laba bokhozi SABC abaxhumane nathi mabefuna ukuphepha nanokuthi mabefuna ukuthi lento iphatheke kahle ingabhimbi manje lekwaye izobhimba bona mabengafuni ukuthi bafike kuthina sikhulumisane sikwazi ukuthi emphakathini sobuyela sithini kubantu ngoba asikabi kunayo indlela yokuthi sobuyela sithini kodwa imali zonke afuna imali professor efuna imali yokuthi ayibuyele imali yabantu bafuthi ukuze kuzoba nokulungiswa eSouth Africa sinthandi futhi uyabonga udokotela uprofessor ngithi good night kwabalele ngithi inkosi nibusise ngifisela uKhisimuzi omnandi nehappy new year nani nonke mabhinqa nani namanye ama-artist phela ngiyithanda nje ukuthi phela lezi zamabhinqa ngithi niyazi ukuthi sixhumana njalo nazo sinokuthi sihlale ndawonye sihlalele nje sibusele ngithi kodwa isong of the year yona ayilungisi impela lokho ngikushilo lokho